Yes, ni breaking news rero ni amakuru yo muri aka kanya aho perezida wa Amerika yavuze ko amasezerano ategerejwe gusinywa na perezida Paul Kagame ndetse na Tshisekedi yatanze amatariki n'ibiro rero by'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho byatangaje ko kuri uyu wa kane Donald Trump yakira perezida w'u Rwanda n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri White House bagasinyarira amasezerano y'amateka y'amahoro. Byemejwe rero n'umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu muri USA Caroline Levitt mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa mbere tariki ya mbere Ukuboza 2025. Caroline Levitt rero yatangaje ko perezida Trump azakira perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagasinya amasezerano y'amateka y'amahoro n'ubukungu yateguwe na Trump. Aya masezerano rero azashyirwaho umukono n'umukuru w'u Rwanda na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aje akurikira rero ayasinywe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi. Yashyizweho rero umukono tariki ya 27 Kamena 2025. Aya masezerano rero yashyizweho umukono n'abakuriye diplomasi z'ibihugu byombi, yagombaga rero gukurikirwa n'ay'abakuru b'ibihugu aho umuhango wo kuyasinya wagiye wigizwa inyuma. Gusa rero mu cyumweru gishizwe abakuru b'ibihugu bakaba bari batangaje ko bateguye kujya i Washington gushyira umukono kuri aya masezerano ya burundu. Mu kiganiro rero perezida Kagame yagiranye n'itangazamakuru mu cyumweru gishize yavuze ko yiteguye kujya gusinya aya masezerano kandi ko ayafitiye icyizere. Iri sinywa rero ry'amasezerano y'amahoro ni ubukungu rero hagati ya perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi rije rikurikira uruzinduko umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yagiriye mu bihugu byombi aho yanahuye n'abakuru b'ibihugu byombi. Uyu muyobozi rero w'ikirenga wa Qatar wanagize uruhare mu biganiro by'ubuhuza yaherukaga no guhuza aba bakuru b'ibihugu mu biganiro byabaye muri Werurwe uyu mwaka, aho rero byari bigamije kubyutsa icyizere bityo n'ibiganiro bibone aho bihera, dore ko rero abakuru b'ibihugu byombi bari bamaze ibihe badahuza. Biteganyijwe ko rero umuhango w'isinywa ry'aya masezerano rizanitabirwa n'abandi bakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika barimo Evariste Ndayishimiye kuri ubu wamaze no gufata rutebikirere akerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Evariste Ndayishimiye rero w'u Burundi ndetse na William Ruto wa Kenya. Haziyongeraho rero na perezida wa Togo nk'umuhuza urimo arabikurikirana muri iyi myaka ndetse no muri iki gihe nyuma y'uko yarasimbuye uwari usanzwe ari umuhuza w'aba bombi. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu yandi makuru. Ni nyuma rero y'uko Ndayishimiye yemeje ko azajya Washington mu sinywa ry'amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko azajya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muhango w'isinywa ry'amasezerano ya nyuma y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kugeza ubu rero amakuru dufite dukesha biro by'u Burundi nuko avuga yuko uyu mukuru w'igihugu yaba we yamaze no gufata rutemikirere yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo rero yagarutseho nyuma y'uko Amerika yateganyije ko aya masezerano azasinywa tariki ya 4 Ukuboza 2025 nyuma y'igihe kiri hafi y'ukwezi intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo zumvikanye ku mushinga wose w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu.
Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi rero wa RDC bemeje ko biteguye kujya Washington DC mu gusinya amasezerano, bagaragaza ko rero ibiganiro bimaze igihe bihuza intumwa z'ibi bihugu bitanga icyizere cy'amahoro arambye. Mu kiganiro rero Perezida Ndayishimiye yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere Ukuboza 2025 yavuze ko Amerika yamutumiye kugira ngo azitabire umuhango wo gusinya aya masezerano kandi ko azajyayo. Yagize ati nteganya rero kujya Washington kwitabira isinywa ry'aya masezerano hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa. Amerika rero yateguje ko uyu muhango w'isinywa ry'aya masezerano uzitabirwa n'abakuru b'ibihugu benshi barimo abo mu karere, abahagarariye leta ya Qatar, Togo n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Byamaze rero kwemezwa ko Perezida wa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe y'Iburasirazuba EAC nawe azitabira uyu muhango ari kumwe na Minisitiri w'Intebe Musalia Mudavadi. Dukomeje rero n'andi makuru, nyuma y'uko rero ayo masezerano azasinywa hari n'ibivuga y'uko AFC 23 yatunze urutoki Burundi ku bitero by'indege biri kugabwa ku basivile. Ni ihuriro rero AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ibitero by'indege biri kugabwa ku basivile mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru biri gutegurirwa i Burundi. Umuvugizi rero wa AFC 23 Laurence Kanyuka yagaragaje ko uretse kwifashisha mu gutegura no ibitero cyangwa se no gutera ibitero mu Burundi ariho ihuriro ry'ingabo zose za leta za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyoborerwa. Mu magambo yiriwe rero yagize ati ibi bitero byose indege z'intambara ya Sukhoi 25 na drone bigaba ku bice bituwe cyane n'ahabera urugamba hose bitegurirwa mu Burundi. Iki gihugu rero cyabaye ibirindiro by'ibanga naho ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa riyoborerwa. Kanyuka rero yagaragaje ko Uburundi butifashishwa mu gutegura no kuyobora ibitero gusa, ahubwo kuko ingabo zabwo n'imbonera kure bigira uruhare rutaziguye mu bitero bigabwa ku basivile b'abanyekongo. Umuyobozi rero wungirije wa AFC 23 ushinzwe ibikorwa bya politike Bertrand Bisimwa yatangaje ko ibitero ingabo z'u Burundi zigaba ku basivile b'abanyekongo bigize ibyaha byibasira inyokomuntu n'ibyaha by'intambara. Kuva rero mu Kwakira 2025 ingabo z'u Burundi zafunze inzira zose zihuza abatuye mu gice cya Minembwe giherereye muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga, zibabuza uburenganzira bwo kurema amasoko no kujya kwivuza. Umuvugizi rero w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza mu kwezi gushize yemereye BBC ko koko izi nzira zifunzwe. Yashinje rero abanyamurenge batuye muri iki gice gukorana n'abanzi, ariko imiryango iharanira uburenganzira bwabo yamaganye aya magambo. Kuva rero tariki ya 26 Ugushyingo ingabo z'u Burundi zatangiye guhanganira na AFC 23 muri teritwari ya Minembwe. Zashakaga rero gufata ibice ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryari ryavuyemo. Tariki rero ya 30 Ugushyingo AFC 23 yemeje ko abasirikare benshi b'u Burundi bapfiriye mu Mwenga, imirambo yabo ishyingurwa mu myobo. Batihuti rero inkomere zijyanwa kuvurirwa mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo.